namna hiyo. Weche mag wuoth norochni e gwenge ma Buyangu ya Pama Kisumu kochomo Busia ka jopiny nobago ng'anyo mar kwedo chal marach mar arita. Jodak makono nosiem apisas mag arita kwe ma Buyangu magiwacho nosebedo ka yulo e tijegi kendo gin kod kido mar weyo achije mosemaki seche duto. Gidwaro ni jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen mondo okaw okang' mowinjore mar neno ni arita makare oduogo e alworano. E bwo dweche 6 mokalo, giwacho ni ji 9 osenegi ka jomoko wegi hinyruok gi jonjore mong'e e Buyangu kanyo. Apisas mag obode gi afisas no obedo gi saa matek mokalo kane gitemo keyo jong'anyo. Haki itendeke. Wale watu wenye nataka audience kutoka kwa OCPD na OCS wa hii area waseme ni nini haswa wanafanya. Wanatoa vijana wakishikwa, wanatoa vijana tena wanarudi. Sasa ndio kwa sababu tunataka watusikilize, tuongee nao, watuambie ni nini haswa ambayo inafanya kuna ukosefu wa usalama huku mbali na West Bunyore at large. Watu wa Emuhaya West Bunyore wanapouawa wakipeleka complaint kwa polisi, hakuna action yote imechukuliwa. Kufikia kwa mwenye nafaa tolewe jana, mwenye wanakataza hata hawezi tolewa, ni watu 9. Wenye wameumizwa ni zaidi ya watu 10 na hakuna mmoja hata culprit ameshikwa. Juzi nilisikia wananchi wakisema walitafuta wenye wanashukiwa kuwapelekea station. Cha kushangaza waliachiliwa. Tukishika wazifu wanawatoa. Kazi yao ni kusimama kwa pulu wanacheza